towards the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ni, tiimti. Hala, basin si baby na ni. Ala! Single versus taken. Single. Ni, tiimti. Taken. Hala, basin si baby na ni. Hey be, gusto na be. Love you be. Single. Kora na dis! Taken. Kora na dis! Siguro na dis. Ang tanga ko na ng make-up ni mo. Gaon. Gugma pa more! Single. Tara! Basket! Cho! Cho! Nung tag-basket na! Ah, sige, Cho! Nasa asaman, Cho! Sunahan ka! Sige, Cho! Taken. Basket! Cho! Ay, Cho! Nung tag-basket na! Ah, sige, Cho! Pep! Asa na ka? Nung basket! Sige, Cho! Ano na lang mo? Sunod lang mo, Cho! Ah, sige, Cho! Tabangan ang anit, Cho! Sige, Cho! Yung dito! Ulagay! Ngasan mo, eh! Gugma pa more! Single. Paita ni Paita ni single to Ujo bagat si man sa to Matay na lang dito ani. Taken. Bib! Bib! Kira ka, Bib! Hala, Bib! Gilantan mo ka, Bib! Wait sa biba! Kuya pa mo. Single. Hi, buhay single. Taken. Kuya pa more. Single.
Uy. Hi. Buhay single. Taken. Nawa, uy. Bunga pa more. Single. Taken. Uy, pa mo. Single. Hey, chicks. Taken. Hey, chicks. Kisi-kisi titanim mo. Wala eh, wala. Wala lagi. Uya pa more. Single. Hala. Hindi kayo ay. Iwas ako Taken. Hala. Hindi ka ni uy. Hindi ka ni siya, ha? Uyab pa more. Single. Double kill. Yes! Triple kill. Yes! Triple kill! Maniac. Yes, maniac! Savage. Yes! Victory. Yes! Correct! Taken. Triple kill! Yes! Triple kill. Yes! Maniac! Respect! Hello, be? Hello, be? Nanaraw sa balay, be? Mukhaan sa ubi, ha, be? Mukhaan sa ako. Sige, be. Bye, be. Gusto na yung ubi, eh. Hatay! Dipit nun, piste, panawag sa turbor, kayo gidoy. Oya pa mo! What's up, mga KaCho? So, shout out day ko guys kay Remar Pasigay, kay Titing Kaluba, ug kang Pedlar Vlog. Shout out day ko kang Krisame Villaganas. Shout out namin ng Mark Joseph Pinjola, James Sabar Pinjola, Clive Moraldi, Patrick Pagonsan, Noel Vera Carlos, ug kay Gisrael Rondina. Shoutout dahil kang Jairo Shen Kanyar, shoutout po kang Sandy Montese. Shoutout dahil ko sa Alpha Carparo, Benga Tao Chapter. Shoutout dahil ko sa akong kabat sa Pasreles Numeric Philippines. So, musta mo tanan guys? Unta, safe ratatanan. Then, hopefully, makabalik na ta sa center. Then, we'll continue our study. So, amping. Oh, shoutout dahil ko sa among
mayor, our president sa among batch, si Miss Floyd Villamor. So, what's up, Mayor? So, kumusta ang online class? Makaya ra ninyo, fighting. So yun guys, salamat din kay gihuman ninyo ang among video. So sa tanan dira guys, sa tanan namong gipakita sa video, dili man na tanan applicable sa tuwa, no? So kung mapasingle man ka or mapataken pa ka, it depends gyapon na sa tuwa. So sa amuan na pareha namo mga single, siguro na advantage or disadvantage na single ka. So kung taken sad ka, napunay ka ng disadvantage o advantage. So sa mga single diha, mo pa sana all na lang mi, pero sa mga taken sa dira, mo pa sana all na sa so depende na sa inyo guys, pero kung sa mo single man or taken, siguro di lang ta siguro ta magpalabi sa tong gibati. So always tang happy, always tang inspired. Single man or mapataken, so siguro same na siguro na. Kung napamiwala na feel sa among video, you can comment down below here in our comment section. So suggest ra mo guys, basta naka-subscribe sa among channel guys, subscribe mo sa among channel, like, share and subscribe sa dako na ng tabang sa among grupo guys nya. Ug salamat sa padayon ninyong pagsuporta sa among channel. I hope guys na magkauban gyapon ta, padayon ta mag-uban hangtod sa kahangturan ay kanang ganahan mi na makauban mo sa among success guys. So salamat in behalf of Bisaya Mi Cho, kami tanan nagpasalamat mi sa inyo na padayon mong nagsigig watch, nagsigig sa among mga video. So mga kacho, sa ganahan magpa-shoutout diha, just comment #Bisaya Mi Cho. Then kami ray bahala mo shoutout sa inyo. Guys, salamat. Bye-bye. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ang beauty sa Bisaya kahit dili malupigan, mga buutan ug inyong masaligan. Sa usamis buhol kagayan ug jensan, litis sa mardipulog mas bati ug giligan.